ni bertar jik thapini prime time news than mangping ni monitoron pi aprang si bertang ton pen chipajir midam de aprang bertang kung pi arjik tha Diori killing hem tomon ke thia jok hem phang nolap sokra phan kerap ka chohang KPLT song japo singa sonan sia hin pen di sama number 1 along Sangkeron Bokoram langa hem ta PhD tangera visita pini arni antalang ti pedera jok rat kaningri Pacha disa phakong abi long kitok biarong amekar khoyarong hanga suputor singrong hang arta in corner kep kachong dada madi mamat apran chendet Birtang kong PRG dada phe putat birtang ton pen chapajir midam snang Karbi People Liberation Tiger Thiek pen KPLT asong japo singhasonan sia hin pen sangla pen inti kiron pon asai kedeng Pir thelong kathire ne wora kiso coronavirus ajoni lockdown ki biko jok pena anatum ki cholong lia kisung chingtang nanglo lasila pangso kisung thedun long si pinya da por phai ke ba por pen Karbi People's Liberation Tiger Thiek pen KPLT asong japo singhasonan si alang lia metha kedat pen Disama number 1 along parong pora da pan sang la pen ki join lai ron pon la pen ongdung KPLT keder satum chirap chitudun pangso arong along parong hopen don pharo susi adon do kusi hadak arong asar pen tanpa chinidun lapen lasun aning kemi abang puapan kai kita ana meher jumi padonang mate ana meher jumi hang pidun lapen kachuroda pajerdun si insam jun pen pechun pon Sorkar pen bang non coronavirus selama putar akisu putar number 1 di sama lumba jong constituency ta son sorkar pen bang sang nang ron bom lo autonomous council pen ta sami nilihin pen mate nilitum KPLT song hoi pen nili public relation officer sing son han se pen nili number 1 di sama larong ko rong chok panili hin pen asabet staminili kepajerji ining kihang muslim labang so kapajida sama hawarolong alangli singason hamsi mane PRO alangli hin pen liting di sama radaphan mane jo la bosona kirap theke alangli tum song la pen apo alang pen alang jong jung hansi tame la bosona kirap nang theka pod alang phan churu rin la pen ke ni tu mahin pen di samarat ining sampik la pen la album so song ban tu turang tu ansu se pajir lo ni ini Dipupen camera person Sir Monteron chirap chetodon pen berta pangdak pon imoniteron P News 24 Karbi Anglong Lakha Crescer Cap Thonsri constituency Jamu 90 polling station ki parlo dikrut killing arong along tomon penajok hem ke pahino rat ki sungnang Kedam tang ni phai ke thomani aru achiklo tomon ke thepen hem ke phangno labajok kido athai kabe pen kisung nang pangso ke no lake dikrut killing arong diuri killing hem pusi pyota nang pale lanar jikiting ta sokar hin pen kerabong le lang pusi diuri killing hen pen pherang ke kahum rida mahot than pachini don lasi bangso kisung pen ke pajok jila pen kerap kilong ja phansi tuning report pedo news desk report news 24 Karbi Anglong Socheng constituency along ke domokor ramarat PhD dokok talang ke junlong le kisung Socheng constituency along mokor ramarat phan ki junalang ki mese nang japhan panong pipon pura Karbi Anglong Autonomous Council Congress rachare hot kimrang pono lapen pai butter supply scheme sitami patang pamelo lapen kidam tang ning kansure nira krepi thang ni phaing kore hini ani labang sohem Assam HOD Minister Khorsi Dipen impupon lo bonsita impudet penapi non ingkan drop ke pleng tanglo bonsita hada ke panong pipen non puan da labang solang hem tapen lang imudet thelong le pinang pen junong le lang pusi hada aratum ning repon lasilake moikora marong aratum apharlo pachong kuna asun sik nang manlo non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Long Hangpen non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council EMPH Department atumpen chingwai pen claim pipona son te mesenji pusi hada aratum chuningri Dongkamukam pen berta pangdakpon digonto terang News 24 Karbi Anglong Detpi kangkira jok Karbi Anglong pen angtat kachok dadam dorsing rong hang amena apran chendet pusi berta ribdun long Nona porahot detpi arlo kangkira jok Karbi Anglong pen angtat kachok dadam aratum kisung nang
Pinpur me artiding klupen det pikam kira jok penanga Karbi atum angkang katong dadampen hemba cewang unedelo. Laswa pora hut kanda adinta inkir lapajok alang itum kicumu wepen lok kisum cecak nangdo. Lason si pini bukulia long sitamit pajak bisa pakong apia long kitok pia rong ameka khoya rong hanga sopo dosing rong hang alang lihadak kidudun kisung ajok amina amat apranci ender. Nona pora hut apia botun mekrinek langsin nang manang lotang tek lason akisung kiponang ke komatsi adai po. Nona pora hut Karbi Anglong di Mas Council long aman kido CEM atup lang dinding pumapusi ong dong aratum Karbi pado. News Text Report, News 24 Karbi Anglong. Pinya bertalapan si Kang Toniglo tumithakmi Kardom.